دوستانی عزیز، امیدوارم همه شما صحت سلامت و تن صحت هستین. همه کسا خوش آمدین به کانال ما. امروزه ویدیو ما سر می شود ای طرز تیار کردن خورس. دزواله خورس ما در کار می شود. یک دانه تخم، نیم پیاله آب، نیم پیاله شدره لیتا و یک کاسه آرد. همه محصولات ما یک جای کرده یک کنم خیلی زواله که تک تک میگیریم و میمونیم کمی دم میگیره. ما دو قسم دا تقسیمش کردم چون خواستم که دو نمود خورس ببرم، برای همه دو تقسیم کردم. اگر که یک نمود کردن خواهین اما یک زواله را هم خیلی تنک میکنین، بعدا تنک کده میبرینشه. هر خیلی که اختون مخکله هم خیلی تیار میکنین. دیجا خیلی ما زوالمون تنک کده استیم. رحمتی کلان دخترو برای دستگیریاتان، برای این قدر گپای خوبه که در کامنتاری ها مرا می نویسین، برای لایک، برای پادپیسات همه کسا خوش آمدین به کانال ما. پادپیسچکای نو، پادپیسچکای پیشینه، همه کسا کانال ما دا خوش آمدین. در اینجا باشه دخترو شما را شرکت اتمی را توصیه میتیم، چون که در شرکت به حد محصولات های بهترین دارن. هرچی که شما میخواین در شرکت پیدا کرده میتونین. برای ماشین کوهای رو، برای موی سر نریختن، برای کسلی قند، برای کسلی گرده، برای همه نمودی بیماری ها میگم که برای بیشتر هم برای زنهایی که خودشون اهمیت میتین، کسمتیکا ها دارن، کوشان دارن، همه نمود محصولاتشون بهترینه. من خودم استفاده برنده همین شرکت اتمی هستم، محصولاتش استفاده میبرم. کوشان استفاده کردگیم به حد محقول شدگی دخترو. ما شما دایم توصیه میتیم که استفاده برین. شوتکای زبنای پستش استفاده کردگیم، بعدا اینتیونی گل استفاده کردگیم، زبنای پست خودش استفاده کردگیم بهترینه دخترو. توصیه میتیم تونه. اگر که ما همین چیزا را استفاده کردم همیو خوب نمی بودن، در درجه عالی نمی بودن، شما را هیچ وقت من توصیه نمی دادم. بعد کارکنیش هم به حد آسانه، در یک سال 2 مرتبه خرید میکنی تمام. مثل دیگر شرکت ها هر ماه یا که هر کتالوگ خرید کنی خیلی نیست دخترو. یکم بار کتالوگ شرکت اتمی دیگر نمیشوه. اول تا اخیر همین یک تا کتالوگ داره. برای همین نمره روی اکران در نویسین. خارج مسایل جان شما در نقض که میفهمونن چگونه کار کردن در کار، چگونه رجیستراسیون کردن در کار، همه شده شما میفهمونن. اگر محصولات خواهین محصولات دسترس میکنن، اگر که شما در کار کردن خواهین آیلیک اگر گرفتن خواهین شما را رجیستراسیون میکنن، کار کردن شما در میفهمونن. شرکت اتمی دخترها آیلیکای کلان داره. همه زنهای ما در می شرکت اتمی کار کرده سیانازی. شما هم عقیب نمانین دخترها. کدامی که رجیستراسیون شدگی نیسته خواهش کار کردن اگر داشته باشین انا میخواره که ما در مراجعت کنین، شما را نقض کرد میفهمونن. و اینامی کانال ما سلام رساندن فراموش نکنین دخترها. در اینجا خیلی ما زولک مناخشوک تنو کردیم و اینامی شکل با جمع میکنیم شه. آخیران جای شکل دیدهستین کم ترک آب میکنین چونکه بچسبه. وقتی درنی روغن میاندازیم دخترها اگر همجاش آب کدگی نباشیم که هوی میشوه، بعد او شکلی که ما میخواهیم او شکل ده نمیتونیم دیگه قطعیده با و هوی میشوه میروه. برای همین آب میکنیم. بعد نمی خیلی میبریم. آزی خیلی نشان میتیم چه خیلی بریدگی هم. بعدا در روغن سرخ کرده میگیریم شد تمام. نه نگاه کنین دخترها معلومه چه خیلی بریده استم، یعنی محک. اینا باوری دارم که همه ما زن ها میتونیم این کارو را. با همون نیمش که ای درو بوده دخترها اوجاش هم کم ترک آب کنین بچسبانین که هوی نشوده. اینا ما هم حق شب بریدم. این دیوم زولایی که تنه کردم تنکنی ایشه نشان ندادم. خیلی اینا می شکل کتی میبریم، رستگ میبریم اینشه. اینم خیلی نگاه کنین دخترها. بعد ایره در گرد میکسر چیشه کو پوچوی میکسر که کریم لات میزنه انا مده پیچونده و زیر نشان میکنم. سرخ کرده میگیریم. اینا نگاه کنین
او ростак буридагӣ монад дар гирди анами пӯчаи миксер печондум. дар рӯған анам хеле сирх карда гирифтум. инам хеле суб сирха карда мегирем. деҳад хрустяш ки хушрӯ омадагӣ буд резонак духтаро. тайёр кунен, боварӣ дорум шумо дар маъқул мешавад. ина нигоҳ кунед чӣ хеле хушрӯвак омаданд. дар ин ҷа ина хуборсои мо тайёр шудааст. ҳамаакша ман пухтам гирифтум. инам хеле сирха ки хушрӯвак карда гирифтум. ҳозир сахарнаи пудра мекунам болошда. бо фикр мекунам ки видиш бо хушрӯтар мешавад. ҳам баъд дар даруни и шакар наандохта будем ку духтаро. барои ҳамин и ширин нест. анами сахарнаи пудраро мекунем ширин мешавад. хоҳен агар шумо қандов дӯст бидорен, агар дар қандов тар мекунен ҳам ширин мешавад, ҳам блескдор мешавад. хай акку ман сахарнаи пудра кардам. шаҳдатар мекардам, агар часпак мешудак. фарзандо қадар дӯст намедорам, барои ҳамин ман болоша сахарнаи пудра кардам. ҳар каса хоҳишиш дасти худаш дад духтаро. хоҳен агар чи анамо қандоб кунен, хоҳен анам хел ранги ман сахарнаи пудра кунен. леки анами хелашам беҳад бамазза буд духтаро. ширини амо сахарнаи пудра хати бамаззаҳак шудагӣ буд. дар ин ҷа духтаро занҷабилро агаротаки очам оварда будам. ҳамра дар бақлачкаҳо маҳкам кунам гуфтум. кӯдакҳо дар зимистон мехӯранд. инам хеле хушрӯвак шуштум шонаю. баъд чӣ мекунам? анамо чӯбчаҳое ки дурозанд ман мебарам духтаро, чунки вай ҷогир мешавад. бақлачкада кам занҷабил мебарад. барои ҳамин ман ҳозир ҳамаи амёра думчаҳошайку анамоша мебарама. баъд чеснок, укроп, боз чи лавлои лист, анами чизора дар бақлачка андохта занҷабилорам меандозума. дар охир намакобшам меандозам. даҳани бақлачкаам маҳкам мекунем, мемонем тамома. беҳад осонае корош. ина нигоҳ кунед, ман думчаҳоша буридастам, чунки дар бақлачка бисёри бад ҷора мегирад анамо думчаҳош.
ина дар инҷа баклачкаи мо пони тайёр шуда. Дами як баклачка 1 литра 4 қошиқи калон намак андохтагим. Шумо метавонед ки дар об наандохта якбора дар баклачка намак андозем. Ман аввал дар об андохта якҷоя карда баъд дар баклачка андохтам. ина дар инҷа занҷаблакҳои мо тайёр шуда. боварӣ дорам ки маъқул мешавад, ҳамада маъқул мешавад. чӣ қадар дар зимистон бӯй мекунӣ ҳами занҷабилҳо чӣ қадар маззаи хушрӯ дорад, маззаи хеле салёнӣ мекунад, хушрӯа, ҳамада маъқула. дар инҷа бошад духтаро магазини релакс рафтагӣ будам. ман дар ядучи дар кор будак. баъдам хай баъри шумо видео кардам. гуфтам ки хай хоҳишмандо бошанд тамошо кунен. хай ина хай ҳама пастакҳо ву инами чизои рӯзғор чизе ки мехоҳен дар инҷа ҳастай духтаро. даву параш чизои инами пластмассиву инам хеле чизо ҳай, дар иса чизои шишагиву инам хел чизои оҳанӣ. مرا تنها گذاشتن در نیمه راه گذاشتن نشکست قامت من ز دستی به وفایشان زجا برخستم. дар инҷа бошад духтаро ошинда барои фарзандо пюре тайёр кардам. бо камтарак тайёр шудагишам баъри шумо навор кардам. фикр мекунам ки ирӯза видеомонам оҳиста оҳиста ба анҷом мерасад. хайр духтаро, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошен. нигаҳ кунен, лайк, комментарияро фаромӯш накарда бошен духтаро. барои лайкотум, барои комментария, барои подписатсия ҳазор раҳмати калон. то видеоҳои оянда.